namkena kambe ka masita Xitsonga analyst yeah, so of course I'm going to like Dr. Joy Shirimani man leyi nga ta link na Ben Mayengani the president Metrobeatz and also Hlavu mdena mankumu mi ta hetelela hi Cinna Mpaka hey ku busy blind so ku hita updates ta hina la nga ma hleketa hi ti 25 ta September a ku na update hi nga vuya hi endla man ya post ya Dr. Joy Shirimani la vele va fiketse like people praying day and night for our separation so swi turi no maybe nga yi kha yi vula ku vanhu vo khongela ku va fika va separate na Ben Mayengani and stuff like that and again na ku ta ina overall swi kombi na ku a swa ha ri kahle yina swilo ni twi na ku maybe swi kombi na ku maybe project ya Ben Mayengani a ku nga za ku ndliwa swa mastering maybe hi 23 ta September because a yi swi postini lama swo yi tlhe yi posta na i cover Ben Mayengani ma swo ku a swa ha ri na ntikelo wo karhi wo swilo swi tikomba relationship yi ri kahle and stuff like that ma yona mhaka leyiwa however hi ti 29 ta September hi laha hi nga vi hi swona ku a swi onhakini loko se ku huma i tracklist ya murhangaphandla vhele hi swona vo Dr. Joy Shirimani a va kona and stuff like that ivi mhaka tlhe yi nyanya ku onhaka hi ti 30 ta September ka live leyi murhangaphandla of course yi nga fika yi endla yi kha yi hlasela Dr. Joy Shirimani timhaka ta mastara mi nga mi swi twini and stuff like that yi kha yi yona yi famba na Hlavu mi swi twini swo tala leswi hi nga swi twa kwala and stuff like that ma yona mhaka leyiwa so vhele swi ndwisa leswi hi ku hi nga vhele hi swi vona ku vhele Dr. Joy Shirimani se a yi nga ha ri ka murhangaphandla afterwards after that post a ya ha zangi yi hava ka Ben Mayengani loko ho cheka the whole list laha hi nge hi swi voni sweswo yi kha yi ri busy na Metrobeatz laha very good song yo leswi hi nga hi swi vonisa swona se swi tikomba ti nga ri ku xavelelana yi vhete yi phusha ni vhete ni vona yi phusha Metrobeatz ni ku koku mina ni nga ri ku sabotage mina guys minkarhi yin'wana na miyela ni vona swilo swi ya kwini a yi ri busy swinene okay hi cheka laha ya zangi hi posta Ben Mayengani na yona ku kombisa ku like yi nga va yi kwatini ma vona mhaka leyi na yona Probleme ayo it's a very good song ni yingiserini na hi sound ya system ya straight kun'wana ku hala ni vhake kona a yi blind it's a dope song so yeah leswi nga ndzi swo se yi posta na the cover ta Metrobeatz a swo tala na switwa guys mina vi decide ku as Pastor T a na ha ti ngheni swo risimu rivo ra yiviwa a na ha ti ngheni because ni twi na ku la ka gazela hi tsandza ku twisisa ku na xilo lexi xi vitana ku sampling hi tlhela hi tsandza ku twisisa ku na xilo lexi swi vitana ku i sampling yi va yi ri na fair use i xilo lexi ni vona ku na ku a hi le ku swi twisiseni ni kombela ku a na hala ku yi nghena mana hi nkarhi leyi nyimpi yo yiva tinsimu yeah so of course yi tlhe yi n'wi post leswi nga swi vona so swi tikomba na ku na yo Dr. Joy Shirimani a yi le ku xaveleleni in overall lero hi nga va se hi kha hi vula ku maybe se team i ku faka yona hi ndlela yin'wana leyi vo poison sweswi ni nga ku mi kombeni sweswi ma swona hi sweswi a ya ha n'wi postanga kambe Mayengani at all zero ni hlavarini i dokodela a ya ha n'wi posta hi sweswi na ri ku scrolleni sweswi hi sweswi swi fambise sweswiya yi busy na Metrobeatz yi le ku pusheni ka Metrobeatz and yi n'wi pusheni swinene Demon because yi le ku pushi ka tinambara ta strong swinene ya ni ka iTunes yi kote ku va a fika ka number 4 vhele ku vhele mina iTunes general ma swi tiva ku ni yi teka light mara i hlamarise hi email yin'wana nga senderiwa Master T va ku Master T a wu swona leswi xi nga swi endleni Metrobeatz na a hi fambeni mi komba ku Metrobeatz xi le ku endleni ka yini la so hi risimu ra yena vhele ra ya ri la gaza la i le ku trendeni ku nghene an email hi ku Master T a wu swi voni na i le ku trendeni as you can see kona na swona ku le ka number 26 email a ri ka number mali loko a ni senderiwa kasi a ni swi vona ku na some changes ni swi vona ku there are some changes man loko ni senderiwa la ka email a ri ka number 25
yeah, as you can see, yeah, sure, maybe you chicken yana ka 25 as you can see ka email and stuff like that. But we see key check la shona ku see ile ka number 26. So I the congratulations to him. Yeah, swinene we project ina ni swa tika ku humesa album guys, swa tika ku humesa album. So aza ko to va tirha kahle so swikombiso ku ya i tirhi then Dr. Joe Shirimani leswi nga ku swoni yung pushing swinene. Ya wona ya lenyana hansi ta ka hatla ni kuma la as you can see lo ile ka number 26 kwala so hi nga vula tani congratulations to him hi ku tirheni swinene. A hi nga tuli mi rhanga phanda mara na hi vona ya ha ri ka number 25 la Mr. Boss na hi wa ha ri kona ka 28. Ya swi kahle swinene, swi kahle ya malembe ya ha ri ka 21 as you can see. Yeah, hi leswi nga tshamisa swona a hi nga tele leswi a wendi kona vhele a ni swi kwala mavona mhaka leyi. So hi leswi ka va swi endlisa xiswona kwalano leswi komba ku Dr. Joe Shirimani yi busy swinene no va yi kha yi phusha demand luwa swinene hi leswi tanihileswi mi nga ku swi vona. So hi nga vula ku team yi nga yi file ne ya rilaga adaba. So yeah, n'wana nga na opinion yena matirhelo ya vona but hayi vona va ri ku tirheni kahle swin'we. Vona yi tlhe yi n'wi vhakela i mhaka serious ngo guys. As you can see posted ka second of course the 12th of October ka komisa ku Dr. Joe visited the home. It's such an honor bringing a legend to my village. As you can see leswi of course nga fika tsala swona kwala and stuff like that. So swona ku Dr. Joe Shirimani a yi ri kona liya la yena Metrobeatz on the right as you can see kwala na n'wana wa yena Dr. Joe Shirimani on the left, far left. Or hi download the image leyi. Yeah, okay, ani download ni kota ku mi zoomela hi Metrobeatz a ngona hi loyi la. And then dokotela hi leyi and then n'wana wa kona hi loyi na va vhakini kwale stuff like that. Okay. Hi kha hi linka vhele na Hlavu the group ta hi post yin'wana nga hi fika yi tsala ni vona ku i revelelanyana some information hi nga ti tirhisaka la nga fatsala ku I'm in a mood of answering questions. Just ask anything mavona mhaka leyi. So ni ta tirhisa screenshot ni vona ku swi ta olovanyana loko ha scrolla la ku ta va busy ngopfu. So yi fika vutisa kwalani hi Prince kwalani lava nga kombisa ku why bo Joe Limbo Poison va nga ri kona ka album ya Beni. So Hlavu yi fika kombisa ku va phungela vana so swi loko ku ri ku phungela swi loko hi nga yi teka xinjhani ku ve na something va nga xi endla maybe kumbexani va Beni Mayengani hi loyalty ne. So swi loko ku ve na ku cheat ku karhi va nga ku endla maybe they went behind his backs to do something. Hi nga swi vula switano swi loko na swo karhi loko Beni Mayengani mi nga munhu loyi focus kha vulavula ngopfu hi loyalty swi loko na swo karhi va nga swi endla behind this back hi leswi hi nga swi tekisaka xiswona stuff like that kwalano. And then was also asked a question by Ebza longa ku fika kombisa ku why u nga vitani Mpanyasi mi ta cha swin'we. Hlavu se fika so a kombisa ku on the process on process swi ni hlamarisini ku Mpanyasi swi va kahle kahle a nga hetela a yile ka team ya Beni Mayengani ya ku nga va ku ri betrayal yin'wana xiyimo xa le henhla ngopfu from Hosi Ngopfu the post Beni Mayengani i did betrayal so I rizi ta vona swo and then hlamusela hlavusikiza swo why mi rhanga phanda yi humese 8 tracks hi fika kombisa ku EP pays more than an album hi vo va lava swi tivaka swo streama no wa kha vula tinambara ta ko. So in overall EP somehow yi pay more than an album. Maybe mako ane amount yi va yi ri hansi ya yona so swi loko maybe vanhu va kota ku va va accessa more I guess. Yeah, I think it does make sense. Yeah, it does make sense. And then he was asked by Matimu va fika kombisa ku moka mi nga ha tirhi swin'we na Dr. Joe like Limbo Poison i fika kombisa ku mina ntsena. So as you can see hlavusikizi loko kombisa a nga ha tirhi swin'we na Dr. Joe Shirimani hi side ra yena a nga ha ri ku tirheni swin'we. So swa komba ku le ku tsekatsekeni because Hlavu se maswo a wela ka party in overall ya Limbo Poison ku se a va tirhisana swin'we and stuff like that. So ku le ku tsekatseka loko ku huma na Hlavu la ku le ku tsekatsekeni because swi loko sound ka hava ka the old one kuma ku Hlavu a nga koti ku va a tisa the new sound you see. So a reds a vutisiwa hi Mabasa ku why Limbo Poison yi hangalakile fa kombisa ku a ndzi tshama ni va ka Limbo Poison a no pfa ni vitaniwa or ni vitiwa. So hi nto leyi va yi ri clear ku impela ku na an issue ku a nga kanetanga Hlavu ku nga ku na ku hangalaka ko karhi. So a swa ku team sweswiwani kahle yi le ku tsekatsekeni ka nkarhi wa sweswi. And then ku ve na question by Noko kwala kombisa ku why album ku Master Mlungu no Dr. Joe Shirimani fike hi wena Hlavu fa kombisa ku the Mlungu one is the best. Vera Mlungu xi mastera ku tlula Dr. Joe swi swa ku swa leta ni swi nga swi twi na mi rhanga phanda yi nga kombisa a ku ri khale kha ku mastera Mlungu swi swa ku mhaka ku ya leha nyana la
yaleha man, so maybe kumbe loko swi ya ka mulungu hi nga swi loko maybe a yi already a va yi balansise swilo kahle in overall dokodela hi nga swi teka down so so mhaka yaleyo ni maandlelele yona so a ku na high chance yo mi kuma ku a team vheta yi va yi nga pfukani guys leswi hi nga swi tekisaka xiswona and stuff like that for now yeah emutani vhele khe hi hetelela hi Cinna Mpaka vo tala of course mi nga pfa mi n'wi tiva hi risimu lera vinyi va mali hi ri dume ngopfu ntlangwini ri nga chaya risimu leri a nge yi huma ntlangwini ri hetelela ri nga chayanga risimu leri tshama kha ri ba swinene risimu ra status from vamasayo lava nga na timali munhu to tala ku fana na valava so I have some great news here because she just graduated na mhaka leyi she just graduated hi ngo vekela hi ngo vheta yi tlanga this clip ye koko yi na music yeah swi ri kahle swinene yeah yeah as you can see koko yi na music yeah but yeah that's it so nga vula tani ku congratulations to her ku va graduate naswona in the background sure it's TUT yeah mhaka kahle swinene xikolo kha xi ya mahlweni yeah ku va munhu a ri artist a swi loko a nga yi exikolweni because a ti-opportunities ti nga ta hi tindlela to hambanahambana tanihileswi mi swi tiva ku vhele na ngami ya mina hala tlhelo mi kuma ku i va kha a tirha hala tlhelo yeah ni vula xonge rhangani loko ra mi swi i va kha a tirha mara at the same time a tlha kota ku va a performa and stuff like that ma yona mhaka leyi so hi nga vula tani ku mhaka kahle swinene leyi nga humelela laha swi kahle swinene swo ka graduate ka faculty of economics as you can see kwalano yeah This is Cinna Mpaka from Kalanga Production, a girl from Giyani, Limpopo, an artist from Giyani. I just graduated and I'm feeling so excited. Is it judged? So leswo ma congratulate international shafayeka loko ri amukeza msubscribe ni ta kombela mi tlika subscribe bena movie ya demadiva la makumu yi ta lava hi vitana mithini hi tshama hansi na voho hi vitana va malume hi vulavula mithini wa ku ndla yini wansati a jorile mithini wa ku ndla yini wansati a chitini loko wansati a chitini a ku na mithini lowu vitaniwaka wa ku tshamisiwa hansi hi vulavula hi lunghisa a ku lunghisiwi nchumu a wu lunghisi na xifeyi loko munhu a za a chita wo famba mithini loyi nga ta va na woho i wa ku se endla njhani hi vana a ku na mithini wa ku ta lunghisa nongo va malume nge mahlanyanyana i malume wa njhani wa ku loko u ti rhwala u ka ku lunghise ka mhaka ku chita a ku lunghisiwi nchumu a ku lunghisiwi na xifevi a ku yiwi mahlweni na xifevi loko munhu a za a chita yi chayini loko n'wansati a kumeka a chitini yi chayini a hi vulavuli nchumu a hi lunghisi nchumu lexi hi nga ta xi vula ku se endla njhani hi vana mi nga ti mi rhangise minomo na malume ku ta ku mi ya tenga yini a malume a ku lunghisiwi nchumu a ku yiwi mahlweni na xifevi a hi lunghisi nchumu yi chayini mi thini wa ku ndla yini